Poštovanje svima, srećan vam treći dan Vaskrsa, Hristos Vaskrse. Želim vam svima dobro zdravlje, nadam se da će vas ovaj moj post zateći u dobrom zdravlju. Hteo bih da se oglasim, iako nema potrebe da tim, pošto sve jasno piše, ali neko želi može da pročita na našem sajtu, rad Saveza je transparentan, ali po nagovoru kolega oglasit ću se povodom daću jedno saopštenje ili obaveštenje povodom situacije vezano za suspenziju uspostavljene sportiste zbog kršenja antidoping pravila. Ovako, da se razjasnimo, oko neke stvari koje prosto ne stoje. Znači, na društvenim mrežama počele su opet da kruže neke priče koje nisu istinite i stoga želim da neke stvari onako hronološki podelim. Znači, 10. januara 2020. godine sazvao sam u korespondenciji sa direktorkom ADAS-a, odnosno antidoping agencije Milicom Vukašinović-Vesić. Organizovali smo jedan seminar, antidoping seminar, na kojem je prisustvo uzelo 19 naših takmičarki i takmičara, najperspektivnijih, i to je bila godina pred koronu, znači pred odlazak master reprezentacije u Albi u Francusku 2020. godine, gde sam jasno izneo kakvu će politiku buduće voditi Savez. Dakle, svi koji pričaju da su testirani na domaćim prvenstvima pre 2020. godine, prosto to nije istina. Znači, doping kontrolu je uvelo ovo rukovodstvo i ja sam tada rekao da ćemo te godine, znači sve je bilo transparentno, jasno i glasno, da ćemo te godine pa nadalje svake godine na takmičenja, zavisno od budžeta, ali svake godine sigurno na nekom od takmičenja imati doping kontrolu. Po zakonu mi smo obavezi da imamo minimum 2 doping kontrole godišnje i osnovni problem naš jeste to, pošto je to budžetska kategorija, moj stav je da na svakom takmičenju bude doping kontrola, ali kažem, ne pitam se ja, nego je to pitanje budžeta i mi u skladu sa našim mogućnostima sprovodimo, usvojili smo znači antidoping politiku, usvojili smo antidoping pravila Saveza. Do 2020. godine samo je jedan takmičar testiran u Srbiji, to na međunarodnom takmičenju, znači 2018. godine, s obzirom da je 4-godišnja suspenzija istekla, njegovo ime neću da spominjem. Nakon toga od 2020. godine Savez svake godine sprovodi doping kontrolu. Znači, kršenje antidoping pravila nije samo znači, testiranje. Imate tamo na našem sajtu i opšte na sajtu ADAS-a šta se podrazumeva, kako se zove, kršenje antidoping pravila. Mi smo na tom seminaru, ja sam insistirao da se sve razjasni, da prosto budu ljudi svesni u buduće šta donose promene uvođenje, znači koje su to promene i kršenje antidoping. Sam sam polagao 3-4 seminara vezano za to, tako da jednostavno mi smo u obavezi i kao sledbenici IPF politike da sprovodimo kontrolu na našim takmičenjima. Znači, ta novina je uvedena 2020. godine. Sad, povodom posljednjeg slučaja, a još navešću, pošto se pojavile neke da nisu testirani ljudi, da su i tako dalje, to su isto insinuacije. Ono što ja mogu da vam kažem ovako iz glave, da je testirano dosta takmičara, znači s obzirom na mogućnosti, da je pre toga testiran samo na tom balkanskom prvenstvu jedan takmičar, odnosno nikada nije, do 2020. nikada niko nije testiran, čak sam se ja zalagao da se i svi rekordi prosto stave po strani, onda su me ljudi s razlogom, znači do uvođenja doping kontrole, onda su me pojedini ljudi, što i jeste, nisam imao argument, znači mi nemamo argumente da je neko bio dopingovan, kao ni da argumente da neko nije bio dopingovan, tako da mi nismo mogli da ne poništavamo, ali da ih stavimo sa strane sve rekorde. Stoga, pošto na državnom prvenstvu, kao što znate, je uvek prisutan ADAS, državni rekord smo usvojili na Skupštini da se obara isključivo na državnom prvenstvu. To su tražili ljudi od mene i ja sam to predložio, to je usvojeno, tako da to obaveštenje je bilo na sajtu. Što se tiče testiranja,
Ponovit ću, testirano je mnogo, pošto je to javni podatak, ja ću izneti pojedine imena kojih se sećam. Testiran sam ja, testiran je Jovan Todorović, testiran je Todor Bjelobrk, testiran je Paunović, testiran je Vladimir Seč, sećam se, testiran je Luka Veličković, testiran je Slobodan Stefanović, testiran je Dušan Jovanović, testiran je Marija Rakić, Seka, Aleksandar Arvitović, on je isto testiran nekoliko puta, Novak Lukić je testiran, Cvetković je testiran, tako da te priče da se ne testira niko, to su apsolutne gluposti. Drugo, to je što se tiče testiranja. Što se tiče poslednjeg ovog slučaja, ljudi moraju da budu svesni da prosto moraju da se poštuju, da imaju neku osnovnu sportsku kulturu, da prosto ne mogu da budu ni iznad saveza, kao što ni ja, ni bilo ko. Znači, moramo da se pridržavamo nekih pravila i ta pravila kako važe za vas. Znači, ja isto na takmičenjima vadim redovno lekarski pregled na 6 meseci, radim, sve što tražim od vas radim i ja. Tako da, mislim, moje vreme polako prolazi, ja završavam svoju karijeru i to nije važno, ali vam govorim sve što je implementirano i ja sam sprovodio ličnim primjerom. Tako da, to je nešto poslednje što može meni da se prebaci. To što pojedinci imaju lični animozitet prema meni, a i to je diskutabilno, pošto ti pojedinci do juče meni razne hvalospeve slali u inbox ili šta je znam DM u tim društvenim mrežama i preko noći okrenuli iz njima znanih razloga. Mislim, mene to ništa ne tangira, tako da ja se uopšte ne obraćam, ja gledam da sprovedem zakon i jednostavno tako će biti u buduće. Što se tiče poslednjeg ove suspenzije takmičara, znači treba pomenuti da sportista iznosi tvrdnje da je sankcionisan iz političkih ili tamo nekih drugih razloga, što apsolutno nije tačno. Znači, Powerlifting savez Srbije, kao što znate, je član Internacionalne Powerlifting federacije i kao takav obavezi da poštuje pravila VADA, to je Svetske antidoping agencije Republike Srbije i ADAS. Tako. Znači, odluku o suspenziji sportiste u ovom slučaju doneo isključivo ADAS i oni su bili nadležno telo za antidoping kontrolu u Republici Srbiji u ovom slučaju. Dakle, ništa savez nije imao sa ovim, jednostavno rad svakog sportista se prati, po ovome svi sportisti se registruju i na sajtu ministarstva u okviru određenih saveza, znači sve postaje sve više transparentno, sve više postaje elektronski, jednostavno podaci postoje integrisaniji kako sa Sportskim savezom Srbije kao nadležnim telom, tako i sa Ministarstvom sporta, tako da svačiji rad se prati, to hoću da kažem. Sad, što se tiče ovog slučaja, predlog za suspenziju od strane ADAS-a je bio 4 godine, ili da takmičar prihvati sporazum čime bi se umanjila kazna, gde bi on priznao, naravno, da je koristio određena sredstva i on je dobio taj predlog sporazuma od strane ADAS-a i nama je naloženo da preko disciplinske komisije poništimo sve rezultate u datom periodu za koji je to traženo. Dakle, takmičar je dobio predlog sporazuma, pročitao predlog sporazuma, potpisao i kao takav skenira vratio ADAS-u, što znači da je prihvatio. U suprotnom, verovatno bi ga čekala i novčana kazna od 150.000 dinara, kao i 4-godišnja zabrana bavljenja bilo kojim sportom. Dakle, takmičar je nagodbu priznao i potpisao. Te sve druge priče kako je on smenjen zbog, ne znam, mene, ličnih hirova i mislim, to mene apsolutno ne dotiče, zato što prvo nije istina, pod broj 2 ja stvarno ne mogu da se bavim više. Ja na ovo ne bi ni odgovorio da me eto nisu kolege postakle da bi trebao da odgovorim. Ja nisam teo da pridam značaja ovome, meni je ovo svakodnevica. Ono što mogu da kažem, vodite računa, jednostavno zakon mora da se poštuje, pravila mora da se poštuju i ovo nije nikakva represija, već je ovo redovno sprovođenje antidoping politike i to je obavezujuće za sve sportiste. Znači, oni pojedinci koji misle da mogu da se ponašaju kako žele, kako hoće, naići na ovakav zid. Što se tiče ove insinuacije da sam ja uvredio neke takmičare, to je apsolutno isto glupost. Ja sam imao jednu privatnu prepisku u DM-u
sa takmičarem koji je član našeg saveza, gde sam ja u skladu sa pozdravom koji meni pojedinci šalju, njima odpozdravio i taj screenshot je završio u tom savezu koji nije IPF savez, odnosno kod čelnih ljudi tih, oni su jedno dočekali da objave i naravno da me napadnu, što meni nije prvi put. Tako da, što se toga tiče, ja se apsolutno tu ne brinem, ja sam dao tu adekvatan odgovor. Ne bih unosio politiku u sport, u ovoj zemlji su dobrodošli svi, znači na opet takmičenja naše dolazili su i Bošnjaci, i Hrvati, i verujem Slovenci će sutra, i Slovenci su dolazili, da, dakle, dolazili su i Bugari, i dolazili su i ne znam, mislim da smo imali predstavnike i Rumunskog saveza, i Severne Makedonije, kogod je došao, dobrodošao je u Srbiju, znači uvek su se pokazali kao dobri domaćini. Jednostavno hoću da kažem, kad bi vam ja pokazao moj screenshotove koji meni stižu od tih pojedinih, pogotovo kada smo sprovodili neke promene, to je bilo od raznih pretnji i svega ovoga, ne znam nije i tako dalje. Ja sam naravno na to nisam obazirao, moje je bilo da poštujem zakon i tako će biti u budući. Tako da, eto, to je ono što se tiče toga. Drugo što bih hteo da kažem isto vezano za nominacije i odlazak na međunarodno takmičenje. Znači, ljudi, ako se nešto dogovorimo, ako kažemo da ćemo za 2 nedelje da se vidimo, treba da se vidimo. Pod broj 2, kada mi šaljete rezultate, znači, ono što se traži kao nominacija za odlazak na međunarodno takmičenje je rezultat sa državnog prvenstva, evropskog prvenstva ili svetskog prvenstva u poslednjih 12 meseci. Znači, ne interesuje ih da li je rezultat bio na nekom drugom takmičenju i mi kad prikazujemo u nominaciju na sajtu Goodleaf, kada prijavljamo takmičare, prijavljamo na isključivo osnovi. To je još jedan razlog zašto je državno prvenstvo bitno, zašto je važno da učestvujete. Znači, taj rezultat u poslednjih 12 meseci će vam biti na sajtu prilikom nominovanja. Znači, ako vam je isključivo intencija da budete u A grupi ili ne znam ja, da budete viđeni, mora da se potrudite da budete dobro kotirani na državnom prvenstvu, evropskom ili svetskom, ali prosto da znate da stvari, koji se rezultati traže. Na kraju želeo bi da takmičari kojima sam rekao da mi se jave, a koji žele da idu na određena takmičenja, ne čekaju zadnji moment. Ja nisam servis, ja imam svoj privatni posao, to je jedan drugi, imam porodicu, trudim se da ispunjam svakodnevne obaveze koje su u sklopu svakog porodičnog čoveka i sve ostalo. Dakle, imam svoje svakodnevno radno vreme i ako se nešto dogovorimo, vodite računa, imajte inicijativu i prema meni i prema Jovanu, koji je veoma isto opterećen, kao i prema pojedincima koje mi zadužimo za određene potrebe. Dakle, morate imati inicijativu vi, i ja kažem, nikada nikome nisam, ne ja, nego bilo ko od nas nije vrata zatvorio, vrata su svima otvorena, tako da nama je interes da imamo što više dobrih sportista, dobrih takmičara, tako da to je ono što bih vam rekao i želim vam dobro zdravlje i da nastavimo ovako uspešno sezonu. Vidimo se na Gala Kupu. Pozdrav!